خلاص يا جماعه خلصنا وراجعه مصر دلوقتي، بس كان لازم يا جماعه اجرب تيم هورتونز. انا عايزه اقول لكم بصراحه احلى كوفي شربته، والساندوتشات بتاعته والكراسات بصراحه كلها اتجنن. عشان كانت في ناس قالت تيجي على حاجات اجربها هناك، فده بديله مش 10 من 10، ده بديله مليون من 10. لا بجد طعمه كل حاجه حلوه فيه بصراحه. وجربوا الطعميه بتاعتهم، بيعملوا طعميه حلوه قوي. واسمه ايه ده؟ والكافي، وجربنا الكراسات كده بالجبنه والتركي كان برضو يجنن كل حاجه. وفي شيبسي بقى جربته اسمه البطل، ده كان حلو. وانا جربت تاكوس بالجبنه. لا كان حلو قوي. في حاجات اوه لا برياني، جربت البرياني جاني، بس انا اصوره لكم. السعوديه الطازج، ناس كتير يا جماعه قالوا لي اجربه، وقلت اول حاجه هجربها الفروج. يعني اكيد انا مش محتاجه اتكلم عن طعمه، لان انتوا شايفين انا كان ناقص اكل العظم. لا بجد اديله مش 10 على 10، اديله 20.